Hey you guys, welcome back to our channel. Temta kasih vlog ni ihang ni dan shibun bahai ki sok mungkin tibat ka Dohsniang nang tau dan cooking soda bad using. Temta kasih kini ka do kadai ka Garo style mo. Ka Wak Kappa. Ting ini peslam shi ka por yang sedang men Shet no. Ka karai ka lak lui temta kan tap sha ka do. Tap sa u sok mungkin uni dia sok mungkin ubang ladap od lupa. Using baladap gray bad cooking soda uni bang ladap pen ifi menya bad kamlu Shet shua kong bach 4 minute i ha ka medium flame Ti mentang ladap 10 minit tami ai dengan lek kumnu ngan penluat bahayu new sok mungkin. Nanti asa ko Dengan king shua mentai kini kado, bat kini kado guys, ndas ngi kalong pengat bahan nama rebeleng iklam ayam penyang, bat nalor kata kini kadika Garo style, Garo style, bat kawai rukam dika recipe jonga, kadi jongi lok jonga, tim das ngi Shet dakum ni. Tim mentangan lekum nu ngan Shet shua kini kado kumbalai 4 minit tamai Guys, kado kala bat kalong ke ibang ha, batang kawai fitip ke kalong ke basat baha mentas ngi kecinta nama filatip hi Garo style te basat baha. Te guys, mentang ngamut ban sedi uni terso, uni day terso China mo fiong. Te menhaka tu kawai ka video per bangi abami uni terso buna pedang jong fik lai kali ba tu bangi bami de terso uni jor jangam yu te. Hoi, fisdi kumnu fishet kumnu. Te mentang kasni mut ban pia ta de fikir kom shet yu ni wat kalong ka besuk ba bat nalor kata uni jorem glong babang ba mo. Te ka respon ngalap klui lupa menta. Ante shwa kom pnyang. Shua Ovenson yang pensau Shua Ovenson kemudian tap no ni terso yang biasa kemlu Mentangan kalau nak syuai kini kita tersu. Nanti asap kemudian. Dengan peniu ni tang kemudian. Kita lalong mah. Lalong menta tekan mau tang kawai guys. Ba nai Shet than ni ha banda namar bang shu. Tengi tang kum ni la biang mo. Kala kloi menta ngan tap na sau ni Maggi. Ngan biasa masala ba yo na po Maggi. Chicken ulang, masalah ulang mah. Tinggi Shet lai paket hang ni deh. Dan biasa red chili powder. Bad usok marin. Bad kamlu tang kendiang anai. Tim tangan mix bahan ikdi baro. Dia kembali film mah, kuat ini recipe yang nak ini dari sini dengan Shet. Masuk bahar simpel. Namar ba bun bahana pedeng jumpi baro kilai komen sini deh. Ki ong ban pen ikum nu Shet Maggi. Te kalong ko besuk baha shu ai tang untuk red chili powder lada fi bamsat ko mangi ken bad usok maret bad nang ta takum ni and Shet no pan. Tim halas tu pan sa uni selapian. Ngajar kelet ban ong bedi selapian.
5 minutes later. Asyik mana ngai mu try ni kapon ta sham chem jembam ko pendak mi try ni kapam ko te me phat suni katang jeme mu kapram shme amen. Cheers. Cheers. Đang ada Maggi đây. Maggi em dah lasyat tang labuk tang 10 minit rumah. Ulah long bikin itu. Tang ulah sat bah tang Maggi ro namar bangi la ai tu red chili powder mene shibun mah. Thì mình ta xin lại ý kalau kau bisa ini ucur mah kalau nggak besok bat nolor hoi bat nolor kata em long bang bah Chim ni kau. Cuma tang kau yang guys lada fish ucur em mah ngi ya lade ngim juda kam pen i bahai ki ucur mah namar bah ngi apa ambil kuntu em long ngi Shet kat bo un i tang khandian bo un bun par un kham em un kham shroy namar belai ka vitamin ka bun bhamo par budang em uchur te dola i than par em ka vitamin ro bun ka jalun tengi haye ngi Shet kinu kinu uchur em ju pen i than jing bang ni te Roman. mat cim kedong la yoda dok shong kani ka recipe ta si ko mala batai mene kam de jonga de jong ini te ngan mat mangam ta si ma Long nào. Jing bang Thì guys, phi Shet cut ơi mù nè. So have comment. Đây. hoi namar por bang ni thit itu nong di ma ki omdiu tersun China asat ham daski Mix là một điều số khỏe lắm. Crunchy but crispy vào. Thế guys, chúng ta xin đặt một video đây. Upload trình này các bạn. Namar ba kelabun. Hey guys, ngingin pukul ahani ka video jungi. Tela da fitanan skuma ban like ban share ban subscribe. Tela say can do pat ya pi baro ha ka next video. See ya.